Hey, man, can you guys read me? Or, later? No? Next time? Next time. Okay. Man, where's the dad? He's on his way. Oh, okay. Yeah, okay. Oh, okay. Straight now to enjoy our can you come and fix it? You know, we can do that. Thank you. Thank you for how do you do all the time? What's so about? Because controlling the thing from the back. When cosita was about the PowerPoint.
SISU api kalau siok kau pilih hen, omong kau pilih kau, tepung dia kau ada deh, apa bayar orang rumah kau apa itu hak.
Ai lama e mau whakaramu a pe te wau, a pe te wau.
ilo ke tupe a mamapake a kio, ka hana tole mama. Tukuri na ui ka mai. Na kanga ko tō me ui na tō, ko ui me me a kio. Pai tō me na tō na tua, e tāi tahu pa ama, ko kio na tō, pa o mai ati a kio na. Pa o kanga tupe o tua kai ngā ko ka whini, rā tū ka mai. Ka whini, na ui me. Sai o le a koi, pai ka kukina, e si o tau na ngā. Di tupe mai ahora, tupe ni kei tō parala pe ke a kio na e toi mai. Kai ngā rā ki mātoro, na tō, mua nau sino e ngai kaina tā te ke. Ui ki mui tu māro, na tō tō ke re tua. Kai ki mau te, wā awa tai wā pai 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 ke na tō tua. Wā mai tō tua mu ke whānau e, tō tupu e pau pau mā kau te rotu rā koe. Nau tō roi mea te tū ke pai ke ha tō kāne tina e tua. Ui ka nai ilu whala maari e, whakawhala maari ke kau ilu ki koro kora e tua. Mau tua fōka, ki kōku te te whala e. Mai tā tu kini nau tōku nuka hia, e whingā ke ke o tua nau ia e maa e ako. Tūpere nau tōku ke ua nā mamao, e ki kua mua te e a kio e nau. Mai tā tu kini nau tōku. Hapai e tu hiko, tamai oi oi tu kuoni, vai nasia ke whahoko koro e a koe. Nau ne tu mai rata rea, mo se siri, ke mai tāna rea, te ke, tā, koe tāri pia ki ka nāra e. Koro fora e tala, ke pawina se sina koe. Pawina ore pera te koe, koe whai koe whahoko, e koe mautari ro, koe koa. Toi ako ana, e moko mona ana tala maari, o whai ka o tue. A whai o tue mahia ko toa te e aha koe, ongi hana mai la maari e reiki no koe e mautono. E whahoko koe kere kere o koe rei, e mautari o koe koa, te ko ui, i o mau o tokoa. E rāma me hoku, o fua me nau, taraka o fua, o maa mai katai, i ka ke nau, i o te te. Whai tōnia mea, mātou, whai tōnia mea, e neko tō te, mau kōri o tō te, e waka me SISU KALAISI, mau whakamu, e me.
te au maanima sa me. Kaya me hono urata reisi, I hono no, hiki mea I hono hofu maano, I hono hofu maawa, pea e te whaasi ke pestani. Taurau mea mahini, taurau me kārea. Pāwhina I te sihoa, kaila la papu hono hua pā. Whakailo e ne ngahi ngā we te ngahi pāhima. Ilo ke na kio, tāme ke na kio, whakalama moto ke ngā ura hako. Pore I hono tā waka tā pā. Ke whia ai loto o haa kumi ki a sihoa. Kumi ki a sihoa o tuhu, kumi ki a hotu ngā o ai te tuku. Manaki te ngahi mea whakaako mone mai. Ae ni ngahi whakailongu mo ngahi whakamao mone puhaku. E mono koe kako e parahame, e te mana I te ni, ai a mana e ka sepe nani ni. O tongi e o e hako o se kope, o hongo furu maa whiku tau, āsi o sipa, pia ni whai no ngāhi toko wā ai tau mani, pia koe si taha, nā ni kau koe whānau a pila, koe whānau a siri pā, koe omu wai, pia e hao mo so sipa, pia nau e ni o nau tā komi, pena e ofa lahi a Israeli ki a Siosifa, I e ni whanau ko toa pē. Kei ko hono whoha ia ka kua kutua. Pia nā ne ngāhi mo ona ha kofu kure kure. Pia I he makai e he ono mahi toko wā o pere a kia e nau tamai ki a te kinau tau, nā nau whihia ki a te ia, pia nā e ikai ke nau whaarea ofa ki a te ia. E alu hono ngahi toko wā I se kuru kini ke ka whanga a whamanu a e nau e ki. Pea rea I sileri ke Siosifa. I kai o whai e ho ngahi toko wā e nau whamanu I sikeni. Hau o whai te kau ke te kinau tau. Pea ne tāri kua peni. Pea ne pehe ki a te ia. E alu o makai pe o kulelei o ngahi toko wā. Pea le rei me whamanu, pea whoki mai mo hano tala ki a te ao. Hoia nea ne whekau atuia, mei e tataro hepeloni, pea ne au ki se pi. Pea nai whitauraki mo ia ha tangata, tā o kune he I a wao. Pea nai whihui ki a te ia e tangata o pehe. Koe hā o kune kumi. Pea ne pehe kosi, e kumi o ngahi toko wā. Tala mai mua, pēo nau whakamanu I pē. Pea tari e tātā, ko nau hiki me he nā whanongo nau me he tokua nau I tō tāni. Pea tālua, pea tūri atu, e Siosifa ke no ngahi toko wā o ne ilu nau tōnu I tō tāni. Pea I he nau siu ki a te ia me mamao, ko te e ki niopi mai, nā nau pure aki e tamate ia. Pea nau he pehe a pakai.
o misi na o pa e ka tamte bua o li hare pe ki ta o ke ina ia e ma te kai ka tau makaya e nga misi e whanau mo te a upen pe ni whakahau hia me te na tolu e me o na tawa e ni pui pe rea me te na tolu e upen o li li toko li pe e pana e toa wha kai oua e ala MALOHI kia te ia, koe uhi a te toko oua. Ka ni whakahau ia mi o ngā mima o whakakopu ki e ni tamai. Pea koe e nao, siosipa ki teki nau ngā toko wana nau, toko mea siosipa no kofu. Pure, ko ne ai ka nau, puke ia o ni i here pa. Pea nai maha e pa o kai hawai i ai. Pea nau nofu hifo ke kai, pea kai kai loa me nā nau hanga o nau wakai. Tā koe whanonga isi mea o hapu me ke te kiriati. Pea uta me nau whanaka heri ai me kotu moe pāme, pea moe la atana. Koe nau alu te tuki isi pite. Pea rea a sita tūranga toko wau pehe. Te o te tau tamte o tau toko wau pūru ni toko. Ka tala e hai ke tau makoi hape. E tau watau a pia ke tau kuspea. Pea oua na ala ke teia o tau kima. E o tau toko ua e o tau sinu. Pea nai loto. Loto ke ai mo maha toko wa. Pea nai laka a kau tamata. Piri te tani koe kau tokatau. Pea nau fusi aka sio sifa me herepa. Pea nau whakatau ia e kau ispike ate a maa siriva e uhu. Pea nau hawe a sio sifa i spike kata mea e ki tau kuri. Kora te ai tau ima awane soti ha te ala. You ready? What is that? Ai tau ima. Come on.
much, LEAHLANI, and I know I just asked here, just a few hours ago to do the song. And I appreciate, it's a blessing for you and all of us. Soni itau tu hok tiai bo to MATIU kata ko to loma vai on fu vesi vai on fu te como tá lá no ni ba vesi que eu não fu ma ni ma como fu vai ba te como tá lá me eu não lima vezes eu não fumar nima aí eu peguei no área então e Moisés com me aqui mal ni o me helao ko tangata ko fai tene mo ui ai ka ko eni ai la mai mal ni o me tui o te ke pehe I horoto ko hai tu e aro hake ki helami aia ko e pehe ke o hifo a KALAISI. Pe ko hai tū teni aro hifo, ki roro whanua. O pehe teni o hake a KALAISI me he pekia. Ka koe haa e ni tala e ni. O kuofi ki a te koe a ngai whorofora, o ku iho mutu, pea iho roto. Aia koe pehe, koe whorofora, tui o ku mau whanono, whakaongo. Koe uhi ka pau, teke whaha aki homutu, koe eiki a SISU, pea ki tui aki horoto, ko whakotu ia e OTUA me he pekia, e whakamui koe. He o ku whai ai tui aki ai roto, ke mau ai whakatongia, ka o whai e whakaha aki ho mutu, ke mau ai whakamukui. He oku pehe e tohi I longa pe ia, e tui ki a te ia, e I kai whamaa ia. He oku I kai ha whai ki he kehe ki he siu, moi karisi. He oku taha ai pe ai eiki, oi ka kai kutoa pe, pea mohu mea ai ka kai kutoa pe oku tau tapa ki a te ia. He ilonga aia e tau tapa ki he huafa oi e iki e whakamohui. Ka te nau lava whewhe ke tau tapa ki ha tō taha o te eki ke nau tui ki ai. Pea te nau lava whewhe ke tui ki ha taha ko te eki ke nau whanongo ki ai. Pea whewheha nau whanongo o ka ikai hataha ke malanga. Pea malanga whewheha ni ihi o ka paua ikai whekau atu ki nau tolu. Hange ko ia o tohi. Hono ikai whakaofo ofa. Si vae o ka kai o uongongo mai hanga mi alelei na ka mere. Taure son whakaosi. Gospel SISU KALAISI, na ito ay MATIU. Ay ating kumatala may wahay wafa beses uwa ki hono tongo fu ma tolo besi. MATIU wahay tahafa uwa besi ki hono tongo fu ma tolo. Pea iloange
Pia ni hanga lewa SISU o whekau whakamārohi. Ki e kau ako, ke whei mo heka ki he waka, o mua ia te ia, ki e kau ai, LOTIMA-TONGA i ni tukuangi e ia e kakai. Pia hili ni tukuangi e kakai, nā ni alohaka he moonga whakai te ia, pia ki e lotu. Pia i he ne e whiafu pa uli nā ni iai tokotaha. Pia koe waka ko wako ki he waha maari, mo pia whaimata ia e pia au. He nai tokai e matangi, pia i hono whaa au wasi e pōko ia, nai alua toi a SISU ke teknau tolu o kune hā ere i he tahi. Pia i e siu kia te ia e kau ako o kune hā ere i he whukahi tahi, nā nau puputu. O nau pehe koe whaha ke, pia nau whe ke i koe nau mana wahe, pia lea lewa SISU ke teknau tolo pehe. Whia maari e pehe, koau pehe, oa e mana wahe. Pia tāri kai e pita o ne pehe eiki. Ka pau koe whekau ke o aluat i he pukahi mai. Pia ne pehe hao pehe. Pia hifo a pita me he waka wane ha eri i pukahi mai. Ke alu ke SISU. Ka i ene tokanga ki he mālohi e matangi nā ni hiri whia ai. Pea i ene kamata whātoutou moloto hifo nā ni kalanga eiki whamui au. Pea papāwanu lewa SISU no tima o puke ia o ne pehekia ai tui vai vai. Koe hā nā ke tāla ai. Pea i ena heka ki he waka nā e tā lolo e matangi, pia koki nau tolu na i he waka, nā nau tulu tui kia te ia o nau pehe. Tā koe aro e ni o OTUA. Ngā tae tau rei soni he e whiakini. Koe konga no wā poloto ke whaaki tā no mai whānau. Te whenga peke, I try my best, you know, the English, so we can share with them. Te kore ka lai wau ke ni lawat
ki poto i koe whaia malanga a honi, ki ina se whanau pe. Kata ki popo nunu manau tō, i ko mahi no, i koe ospe koe au malanga whatonga ke mahi no i kata. Mau inga taimi koe ni, ko tuke whaia malanga whanau, hau lau i tohi. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he dismissed them, he went up to the mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone, but the boat was already a considerable distance from land, but made by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And then he climbed into the boat and then died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly you are the Son of God." Thank you, Malu. It's a surprising too. I just told her like 10 minutes ago. And I'm glad she's willing to do it. And just make a short words, you know, to the youth and the kids, because about what I'm going to be preaching in Tongan, so that you might have some understanding, you know, like I don't want you to come here zero out and go home zero, you know, with the words of God. And today, I just want to speak in here because you know, it's louder. If I come down here, I don't have the loud voice, so that you might be here. And I thank you for the youth, the twin, and everybody, the children, you know, and Tui, and Marcia, and Valo, and all the kids, you know, including Trisa, even though she's still a baby, but. You know, I value, you know, your attending here, and most of the time I question you, how do you understand anything in our services? And I asked the preacher, no, everybody said no, you know, and it's important for me, you know, that we share, you know, some of the, you know, the Bible, which I wish, you know, a lot of things, you know, that you're able to understand more, and because we don't really have that, you know, time or something to provide you and have you the knowledge with the Bible. So today I'm trying my best to share what I'm going to be preaching today. And today is Jesus was walking on the water. Jesus says in the Bible he was walking on the water. So I know, did you anybody heard about this story, or this is the first time that Jesus walking on the water? No? Okay, I know you didn't know about this story, but it is true. This is what I'm going to be preaching in Tongan, that Jesus was walking on the water. So it happened when Jesus was doing a preaching, and somehow he told his disciples to get into the boat and get to the other side. At the same time, he was doing his prayer. You know, Jesus prayed a lot. That's the key thing for us. I always told when I go with the train to school, I say, hey, you know, pray. You know, you want to success, you pray. And this is energy. You connect with God. You know, there's just nothing else. You just pray. You know, say, you have problems, say, God help me. You know, and God will help you for sure. This is what the story is about, is Jesus going to the mountain and do his prayer, and he came up and see the boat was already on the halfway to the other side. So Jesus was walking on the water. And these witnesses, you know, the Bible, this is what I'm going to preach. He was walking on the water.
So by the same time the disciple was at the boat, it was start having the wave was a little bit rough and windy, and but they all see says here, see Jesus walk in the Bible. They thought like Messiah always think is a ghost. You know, the ghost is coming. You know. Then they're all so scared. You know, wow, you know, who is this? And they start, you know, going to hide. And Jesus approaching, you know, closer, and they look at Jesus, and Jesus said, "Don't be afraid. You know, this is I. And this is me, Jesus." And they start looking at Jesus. And Peter was one of the disciples who always try to be, you know, on first for everything for Jesus. You know, even though he failed, but he tried his best. He said, "Jesus, can I come? Can I come to you, Jesus?" And Jesus said, "Come." Peter, come. And then Peter, "Do you think that any of us can walk on the water? Do you think that we can walk on the water?" No? Yes, we can walk on the water if we have faith. The faith, believe, you know, is the thing that Peter was start walking on the water. When he looked at Jesus, Peter was start going and walk on the water. See, Peter can do it. See, because he looked at Jesus and he believed in Jesus, and he do it. He walked on the water, you know. And then, by the way, when he close to Jesus, he looked at the wind. You know, the wind is so windy. So he starts scared, and he looked at it, you know. Then you know what happened? He started going down into the water. So and then somehow he knows it's about to go more and more. It might be, you know, drown. He called Jesus. Jesus, help me. And then Jesus said, "Jesus, help Peter." And then he said in the Bible, you know, why you doubt your faith? And it's the same thing is happening to us. You know, we want to go to Jesus, you know, but we have to focus. And we know we come to church, we don't come for anybody here. We come to praise Jesus as our Lord. And if we stay focused on Jesus, we can have the strong faith to walk on the water. Yeah. And Peter almost do it, but because he looked to the side, you know, the enemy is doing to us is discouraging us, is making us negative, you know. They will tell you you can do it, you know. And Sunday is important that we come to church to praise our Lord Jesus Christ. And we have to have faith and believe. And you can have that feeling, you know, it's something that comes to you and you feel energized, and you can do things that sometimes it's impossible for you to do. But if you have Jesus on you, you can do a lot of things. And this is what I'm going to be preaching today. Is Jesus was walking on the water, and I asked a lot before, and they said, no, it's impossible for anyone. But it is possible for you and anybody that have a strong faith to do anything. You know, and I hope that you'll be blessed today with the word of God and have your faith. You come into church, sometimes we get a lot of blessing. You know, we get this, we get that, and we forgot to come and praise God and thanks to God. You know, and it was only one day we need, and I know sometimes I have the same feeling. I don't want to come to church for some reason. You know, it's human, you know, we have that feeling. But we have to say, hey, you know, I put God first in my life and I go to church. It's just one day, and it will be important to you and all of us. And I hope that it will be helping you, and may God bless you all. Amen. Por kita to hibay. Kono ngao tahano HIMI. Kono tahano mo tak na ke tau him. Oi ke tala monu
ko te mawa e whanau tō o. Hoko e māma ke pōuri ki hiki, ai mate ke mōri. Hoko mōru e kukoroa, e te ongo e teimu kotoa. Whakamohoni whakapapau, whare a eiki ia te aua. Taha ai ofa, taha ai mea. Ko te hoko ko no ea. Ea moi alo ne pekia, si ono foha, o uhia, hoko monue. I koro tapu, koe nau mo. Kaina e tawafa, hoku po ao mo hoku po mama. Tēnei au taki te whanua, tēnei o hake ki OTUA. Hoku monue e kukoroa, e te ongo e taimi kotoa. Whamoni whapapau, whare eiki e te awa. Yeah.
pune a fio tau loto mai a koe watapatu e whakau e potu mō watapatu e ni e se tuata pe ki e pule lau tohi ngai tunga katoa pe watapu e potia sit ale watapu hindi e kawine e ki la tu pe a mohui whawhini pe fuke tau whanau tau whamawhata i aho koe ni ata mo ke whakakato e whatongia ko omi whakikau ke whai a popo me he whora e otua e aho koe ni whamarau i whakikau e omi ma koroa urau e koroa ma me tāpua ke te au pe pe ko whamiri tau whakawhitai pe tai ke omi otua mo hui ke hoko ko e whakahoko ai ni whora pea ko whiawhia e mo hui ke whakakato e whatongia a koe ni ko tau ka venga ko toto mai ke whaipea popo tau toru hai ko pehe mai ke whapapau e tau tui mo tau tui maroi ki o tau eko SISU KALAISI kane whai o tau whakamokui ke whapapau e tau tui mo tau tui maroi ki o tau kutua o SISU KALAISI kane whai o tau whakamokui ko le son malanga a pe e tohi koina MATIU e le son e honi me ka wha ai ko tolu noa ke mo tongu fluma taha ai a pe ka ihine tokanga ki e MALOHI e matani na ne ili fiai pe ihine kamata whakatoutou mo loto hifo na ni kalanga eiki whakamou iau pe mawhawa leva e SISU o nutima o puke i o ne pehe ki ai tui vai vai koe ha nā ke tāla ai ko tui koe tānoa mahino e whiapin e whiafu koe ni whakate whito ko ki meng ui koe whanoma a SISU ne whai e pukai vai aho ne whai ai malanga a SISU pia ne whekau ke ne kau ako ke nau punu unua heka ke waka pia nau punu unua ki he tawha kau vai e taha pia te awe a SISU o whai ai ne malanga e ne lot pia ne whoki mai ko ia o si kamata ke mawa he maha te waka i he vai ua ia kau vai koe nei ai pia me kau vai e taha pia ia hange koe ne ha e tohi koe ni e mea whakao na e whai e SISU na e hopa mai pia SISU o whanonga atu e tahi whanonga e kukai mai pia pehe ni ki kamata ki hau kamata ki hau e peau pa kamata ki hau e riviri pia hange na e muta fu oa e kau a koe na whakawhawha ko nau sio kata o kuru e mai roto mai i funga i tahi ka ngai mea mai ke tau kau te tau sira tahu tau tori mamani kurawa a taha ke lue he funga i tahi i ka ngata he te tānoa e hawari ko SISU toko taha kune whakamoni o kune lawa o lue he mai lue he funga tahi pia i he mamata kai a kau wako hange nanau mana wa he fōo nau pehe ko mea kehe pia nau nau pia nau hili fia pia nau mata ke nau toi pia lea le pa SISU o te mo mana wa he kua wau SISU pia nau mamata atua nau ilo ko nau eiki ko SISU pia kailo ta pita teke uofi ma SISU ke waka pia ko pita tau whanonga pia pita kwa he toha na me ni o mua ke o mua pe ka wako kono na tula pe a ona pia kailo ta pita SISU ke olatu mua ke te koe pia ma SISU ha pia pe na e whanonga ta pita na tua pita kamata ke lue mo pita i he funga vai e funga tahi kamata ke lue a pita kamata ke ala ta pita ke ofi hono ke vai o ofi ke SISU ki whatonga ki sio a pita ia ke tawa aki mata ke sio ke matani mahalo he matani pia kamata ke hawa he manawa he ki a pita hawa he manawa he ka pehe kamata ke tau moroto a pita
kamaya ke awifa pita ke whapuri i whaitahi. Ilo e pita hai kai peke ke lawa e au pe whaita e puri pe a merea mo pe a kai tau tapaka sisu tokonu mai. I haare so ina hala i wha sisu o ne fusi hake a pita pe a ne rea e ne pe koe haa ua vai e o tui. Ane whare ai taha koe haa nā ke tāraa. Ai a mo wha amu koe he kawe ngā ke ta whapapau e tau tui. Mo tau tui māra ki ho tau eiki ko sisu kalaisi kani whai o tau whakamohi. O tu o tau pati tau nofo tau whakaukau e taimila e tau whanonga e lotu. Ka pau te rau sio taha ki a sisu. Ko tau hau he lotu ko sisu. Ko tau hau he lotu ko lotu ki OTUA o kumoui. O ki kai tau hau he lotu ko hataha. Toko tui e tonu te tau mau ai fu i hipi o tui ko ia kalana a mea sisu. E koe taimila. E tau whanau he lotu ko mea e koku. Ko tau toi sio pe e tawhaaki. Hanga e tawhaaki o mea ngai mea keke. O mine ka ti. Ngai whae roma. Kani whae a auriki pua. Taki whanau pepsi nei pehe maa mea. Nei tala mai e mea. Tau hama te ato ki ai. Te akamata ke tau. Whakatau moroto i tau mōgui. O i kai ke tau malawa. Ke tau kei mau. Ai ka mea kok to tonu. Ba uhinga e tau hawa i he rotu. Uhinga e tau hawa. O tau tui. O sisu KALAISI. Nāne pe ia. Ke whawane mole e tau mahala. Pa tau mōgui. O iai ha. Hamo ui. O paro mesi me ka tau tau. Hiri e tau mate o tau sino. Te tau maa e mui tā mata. Ako tui ko. Tau mo e mui. E kau he rotu. Kau pēo e te mini. Ka kau inga. Whakai mahine me ka tiao. E ka mata. Tukai ke plea kati pe ko haha o te mini. Te whanau maa te hae. No fo ai. Le kuwe pe whae. Ko na whanau pe koe te rolo me whiriku whae. Ko na hoka me ta whaaki. Ke whakahanga ke hei ki ta. Pe me tāra maa sisu haa. Te koe taino kok tau hanga ke hei. Tai mea o tau. Rau koe mea mahi ko pita. Amate ke whakatou tau. Moroto i ke tau MALOHI. A koe mea ko fia ai. He koe OTUA ne kei tāri pe tau lotu. Te tau alo pia whaina tāia. Te pōmiti pe tau uika sisu. O hei koe uika pita. Ala maa sisu. O whai e whakamō ui. Te koe. Ngāhere e sone a hoti. Te pāti te whanau e toi sāme. Koe me koe whakawhetai. Koe whakawhetai. Ai ka kai o na wau sia ai tui mon ke OTUA. E ngai sāme a ne toi ai. Tau me ki tau karanga hano ua wha. Hiwa pe tau tāha. Ie ne a whio. Pe tau whakalaulau loto ke he ni ngai maui whaafo. Ka sāme a ne pe tala mai. Ka kai e kuna wau sia. Ka kai e kuna tui maro. Ka ko me e una tui maro he una ona puaki mai. Pana tala mai ngai sāme. E ngai le leiko toa te. Ke tau whai. Whala langa tau hei. Toi se ni si. Tāna ka sio si. Pene omo. Hawha konga tānoa e tāna koe ti. E tau sio. Koe whamiri tonu e. Whanga toko ua mo oni e. Tamai taha. Whae taha. Oku kei hoku pe. Ai meloto mehe ka. Pa moi whi tau whi aki. Nai pere ake se kopi. Uhiwa si taha. A sio siwa. E tau sio kono. Whanga toko ua mo oni e. Oku whai pe a mehe ka. Pa meloto kono. Hanga koe mai whakaukau na whai pe te ia e re soni. Whakaukau ke na hanga tāmte. Whakaukau ke na hanga ringi he re pā. Pea tā koe o koe pea whakatotu ma kehe e o tua. Dai whai e na sio si.
Ngai te o to whakakaro to ke o rea maka. Papena to ko mga ta a koe fotu tu make he ai ko so si fa ko tangata ko tamsi nai no nai tu pe he o tu nai ro si ho ma ne fala pe si ho ma so si ai ko he ko ta no nai ho pa so si pe ko to ta no ka sa me a ho ti ta si o le ke ka a ke a mo to ya se ni si to ya sa me ta no ma sa me ai to ya sa me ya so si fa nai ho pa so si fa ko fa mo ana ke ka o si le ri Permani tamai pamun fakate, mun fakata pete. Ketui malu, kahai no no ke otua. Dia mo hoko ma ai fai mata. O ai da tuan ke. Fai pe tau tui. Hai ko so si fa. Dia mo dai li ke le pa. Ave ke na ki ke. Kada ya ke mo miniti. O fa so si ai ni mo wi. Na ni hoko ko e pure. O ai otua ma fai ke ni pure i speak. Banda ni hoko ko taata. Na whaka o ko to ia. Ai pure anga spite. Pene pure. Pene toka nga ia pe ko to pe ta hongi ko ia. Pa tau siwe nga ke ko tu ai o tua. Pene whaka am ko le sori a ni. Tau tui malo. Tau siwe mlau me ke taranoa. E tau le sori ka ni e tohi loma. Ia toi loma tala no mai e pau ba e tui me pakaka i tau wa ia ai kuna o tau fono ama i lot pi ki mai ko tu ko tau heni tau hen ko to e pom ni ko tau tui ko to tau e ko si su ba si ko ke he pe ni ko tui ko malo ko tui ko vai ko tui ko fa am ke ka ven a ho ti ke tau fa pa pau Whapapau e tau tui maro, i o tau e ko sisu KALAISI, ka ne whai o tau whamui. Ai o na whiri ngai himi koe ne aho ni, koe ngai himi, o himi e ka kai ko na wau sia, himi e ka kai ko na tui, wau ke tumu e tui, ko na iloi ko whanau whao e na moui, ko na whapapau, ko whare hei kia na tolu. Koe ka kai o na whapapau te na mui ka sisu, himi ko mana ke tau heo whapasa e, mui ka sisu, ka tau e pepe whai na tō kunga e tau mui ka sisu, ka pau ko tau mau e tui maro i, pēmā tau mau e tau whapapau e tau tui ko tau e ko sisu KALAISI, te tau mui, tai wheo ia. E whaa pe e tukon, te whaa manato te tui lau atu, e tau kawenga, e whapapau e tau tui mo tau, tui maro i ki o tau e ko sisu KALAISI, ka ne whai o tau whakamau i, amen. I whaasi le lau toi, hiwa tuku e whiawhini. Ni mangau mawaro e himi, mo mea ke tau hiwa. Ka alu hifo e iki he tere a, potu e vai mo tai maua mea. Te te mui o ka tak fia. Koe hala ia ke koloria. Mui, te te mui. Whainga fua, whainga ta, te te ai. Hala tau ke mate, pe moui. Ka iaia SISU, te te aluai.
ke māwai, tamai whae kai ka kotope. He kolosi ko tahapani hia te foki pe ka venga ko omi o kai te karo I ongo ko. Tene taki tonu ke munu ia, mui tete mui, whai mofua, whai ngata, tete ahi, hala tau he mati ke mui, ka iaiga SISU tete awai. Pea koe kelese tau eiki, pea koe whio I ala maari maanoni, no fo maa o whae teki matoluni, o ana hiki, e whai koe tangata.
LEAHLANI. Jadi orang-orang mai mai sebenarnya mai tahu mai kami beri itu malah baik sekali dia ni dia itu dia sebab mengkoi yang naik dia sih pulang lagi ada tolong orang yang ada kaman pemalu ada keu kami boleh sekolah baik mohon Tui, bukai tamai lau, bukai tamai ulu, mana? Bukai tamai umai, ulu. Wah, pakai Malanga, contoh kuliah. Wafa, Tui, apa? Ada boy, doa. Malu aja ufai, pemaluan, ulang mamai. Kita mau ke sini. Kita mau ke boleh. Boleh pergi ngau siapa dia, kata ke memang. Pulang tak kau kita itu kita tak itu. Boleh tahu mau lihat. Boleh pemaluan, nggak boleh jadi semua ada semua ada mana. Mau kata mau itu lihat. Boleh. Kalau yang mengeluh, siapa dia tahu? Aku tahu tak mau barang. Ada kemarin tutup juga ni, tahu ada bina, tahu betul. Kemarin apa? Tahu betul. Yang pernah dari tahu ya, tahu konsep ofisial, tahu dari tahu apa dia. Kalau juga hal ini iya boleh kita adalah dan ada untuk berkorban bertobat untuk Malu situata pea kaufatane como situata fa malu ayat FAKALOLOMA LOTIMA-TONGA ko ya ko malang fa eki hoi ahoni pea ko e fa manatu atupe ta toinga ko ya ko ngai pahe ko e sapate kahau ta malang fatah pe taimi hongofulu mo ka palangi ya mo aho wadiva ko malang fatonga kiai ko awia e hilpe ta malanga fa ta fakatahala siasi ko le atu ki he ngai komiti pe ki he famatala paanga fakakato ai ta fakataha ko ia fakamahina o e aho ano ai ko sabat ka ko ta malang fatah awalo ko ta malang fatonga pe ko te flaho ko ai malanga se pitema atolu ta malang fatame sa kalameniti a hongo fulo se pitema ko mahina fokeni ka kai fefine ko malanga kiai ko palestini ka kai fefine malaya LOTIMA-TONGA pe flaho ko pe mo taliu ko ia ai ka kai fefine a tahano o se pitema ko ta ka to anga misnale tai mitaha ya ko ata fitu ta malang fatape i he hongo fulo hipe ko ya pe tau hoko ta pe mo tau polot misnale fa fetat pe ko sapa te fa osi o septema ko kuata ya ai ka kai fefine pe mo taliui ko o katopa sapa te laki ko ta malang fata sapa te wa o katopa malang fa kau sapa te utolu ko ta malang fakata pe ma sapa te wa o katopa malang kiai ko William final pe ko ahawa ivale ba ko yufsandeia ko ni ma asapa te ko ia o katopa aya ko ngai ba ya mi ako se pitema pe mo o katopa fa mano la ya tu ki he lava fatongia ko ya ne fiafi ange pe ko ya ku me kia e tangata se tuata la fai mai frafe me tau tau nga apisia Santa Carita metodisi aya tu ko ni holo pe ke lava nge mo a tau youth mo fa nau o fai aki entertainment pe mo tau olunga fakapasi Polynesia ko ya ko na kilu au na fai fa mano la ya kia hina ma imo hio stay o pe kia la tu lava mo kina to pe fa nau valu pe mo diana pe mo fa nau ko na lava tu fa fofonga iki tau to ilo pe ko last minute ko iki fakafi faka tu pake pe mo faka am ki tau ka fata na ho ko a to tu pu pe mo ngai fai wa ko na faka hoko
kaulele ia to ki whakamau wat pe mo ngai tau o lunga whakakakato ia ai whatongia ke ka apsias kau ngā api ko ia pe lava lele ane fiafi pe ka whataha pe pe mohina he ahoni ko ikai ke aha tau prokalama ko hi ko whanau te nā whokire ke ako he wiki ko na pongpongi pe ko ia te tau ka whataha pe i he tau ki back to school barbecue e whai he atonaki katoa pe ai siasini pe mo honga ia ki whanau ki tau ka whataha taimi tolu mo mea mai e ai pe he papakiwa waha pe mo e ta whanau tangata tau kamata he tolu ngahi wa inga teo mai e ka whailau tohi ke mo omi tau ka whataha whio hi whaka oskoia mo i pōpō pe ke tau whanau te nau whoki atu ke ako ospe koia tau wa inga taimi fitu I got tolu ki he fitu. So all of you come next week Saturday. We have a barbecue here. Starting from 5, we have a lot of games. Hina and all the leaders will be preparing a lot of games and their prices too. So come, invite your friends, your neighbors. If you have friends that don't go to church on Sunday, bring them on Saturday. We're going to have a lot of food and prepare my bedtime ko te tau foki mai me tau wa inga o tau mau mea tokoni ko ia koe lava ni whanki tau o lunga te a whai hopo whanki tau o lunga you guys get to dance make sure ka tō mātua mai ha tau pare ka e wahangi ko ane pō ko hina pēna whakapare whanau so kids come mano mau ki mea ofu pēna mo tolu ko e whakapare i mo toho mo tau o lunga a ho tokonaki ko ia ko tui whainga maare pe se tuata mo whaikava ko tau tolu pe ke nima ke fitu o spe ko ia pa tau maawai foki atu o whaiha mo ilokava ke mo teu ki e sāpate so this Saturday at 3 ki he 7 tolu ke fitu pe a ko ia ko le atu pe a waha mo kau ngā api kau ngā me au whiu mau ke rong pe ke tau whio whao se heno tau whanau i he end of summer whailonga ka mata o e ako. Whakatoa o whalahi atu ki motor, malo whanawa ko good luck, ki a tolo pe ki a junior pe ki o mahanga, ko tui ko now season it started soon, malotu atu pe hufia ki motor. O ngā whawhia ma o kau whataha pe mo mawhire o mo whanau aneu, o nau hiki mai ki e veri, so we're glad to see you, so we're going to see you more. Leo pe pe ke whanau, o nā whoki mai ke veri tau whi e ofi aki pe i he whanonga aki. Ka halua ngahi mea pe ia o ko mana tui i he ahoni pe let's see, barbecue, back to school, kore atu pe mo lotu tangata ikse tuata malolo, mau ai o ksito mo te whare mahaki, pe mo lotu a pe o fia ai valu, pe ko tui na whaki mai pe a tokon se tuata ki whanonga atu ki Arizona pe ko tui kong nau tō kai ki tau kau whataha o nau ngā ue ko e ngahi mea ia o mana tui ko ngahi o speni ko le atu ki a hina pe mole o mo tau young people can we have a short meeting in the office ko hi ko ngahi i whatongia i he tau whanau pe mo lau tui whasapate we have a lot to plans for the coming months, yeah? Malo, malai? Ko ia o ku ospeni tau sioki ai, e tau ahi pe lava he ahoni pe ki toloia ko pe tau kakato e kako e sai pe oseni Palestini tau sioki ai. Wa me o te toga ki hataha. Ikai malo apito, hago me pe ia o ko mana tui da malo apito se tuat pe ke tau tangata ngai whatongi au whai pare pe he whoki ki ngai ngau ko tō pe tau wheloto ak pe whe uwhia aki ko tui ko taha pe mea mawinga o kuwawe mai ko tau misnare he ata hauno tau loto pe ke mo uinere pe tahi me sea ke au ki hono aho e whakatoa whamalola hi atahi ne LEAHLANI. Thank you for that last minute request from Grandpa, but you're great ko whaamu pe ko tui pe hako e whaihiwa ahina o where tau whaki whanau me o lele. Mano tamata i leke po hiwa o tu the sharing, hiwa whakawhetai, hiwa ki kuaia o ki malolo. Ka moftong tong pe mo i ka kai tangata.
Ka te tau whanonga atu pega whakamalohi atu. Hiva whaafofarialani malos e hina tau hiva. Mahalo pega whaampe ke tau toi sio ani e ki pōti he. Whape ki pōti tau whiwolo umi atu. Oku ka toi sio peki ai ki e mahalo mo hino peo no echas ni e tau alu whakata. Malo, iwase, malo, saipe. Leo malo tau hiri whanau o ngā whatongia koia. Mako me pea ko